abathi sifuna ukuyibuyisela enkosini baze baguqela sasiyathandaza bagijime bazoguqa nje la bathi mina uNkulunkulu sangifuna wena izinkalo zenu nikungisibindi gijima bazalwane nikungisibindi bophani bopha izinkalo zenu nikungisibindi isibindi ngizokhuluma nabazalwane bebesaba umuntu abangasakwazi asanganasala lizwi abengalibeka lizwakala ngizothi mkhulu mfuza siwulindele udinga isibindi ngoba endleleni kuyasabisa endleleni uSathane uveza izinto niwufunelani umfuzo omkhulu ninaka bophani izinkalo zenu khuluma nomuntu osatshisiwe kwathiwa kunento eza kancane kwathiwa khona into ezokwenzeka khuluma nabantu abathi soke sibone okuneyifunga eyifungiwe sizobhidliza ama-altar ngoba sinegunya esinikwe lona elikwazi ukubhidliza imkhathi elikwazi ukudabula imkhathi lifike ezulwini sizonqamula ukhondolo lenziwe endulo sizosusa iqalekiso balolu hamba lufuna abantu abanesibindi alufuna umuntu ozothi mayiphelele umsebenzi ethi noJesu uphelile alufuna umuntu ozothi mayihanjelwa zihlobo zakhe ethi uJesu akasekho funa umuntu ozoqunga isibindi. Thank you Jesus. Siyathandaza thandaza 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 Baba ngiyathandaza egameni likaJesu